Moshe ebe yi nanim say water kwam bedi akon eye Cheddar wo pese ono so ebe gina Ghana eyi president for no ono so ka ho bi anase parliamentary candidate no eye kwam bedi akon Cheddar e ka ho bi ono so pese wo besom Ghana sompa ahye ye bokra se Kumasi for ye hu epoda nti ye banka ne ye hu po asebe ne ye dwane nti wo de po ba beto Kumasi amaye asem ya to Avraham tima water and the cheaper papa wo prese eye Cheddar ba be di ekonwa no so aboaye na wo be yi nanim se ono Avraham odi eye Cheddar chi no eye Jonas be attack him se be onim nyansa se obedi eye kwam bedi akọ Cheddar chi e mansem ni Avraham ne Jonas beef ndi anu odi ende Kevin Telanso de ne dia be woso abetro nsem bi egro Avraham ni program asia chense sebe wo mo di eye kwam bedi akọ Cheddar chi na mo ye sebe nkwasiafo wo mo ma wo twetwe se mbreko na chese eye Avraham na wawo bebre nti na chese kutie bia enim ne bra Avraham yi nanim abede eye Kevin Telanso se wo meyi nanim na ntokwa we die wo mo ku atola anu odi amu nye ntwa so ye enti wo hwe attention tv e be so wo be subscribe no awo so amebi akoso no hwe bi no ntiye na ebi so aso ye Kevin Taylor ho no no so hu nia ekoso ma ye nti Avraham one Kevin tokwa no anu odi ye ba ma ye hwe wiye no ye besimra Kevin Taylor wo se wudi matemu tumi mbo midin me catch ra wo out of respect Kevin Taylor oh respect me na wudu mbu nipa bia sa na wote wono ummu nipa bia no you were born bad meka say you were not brought up well me di uma me no papa atem why you were brought up in a home but you were born bad naturally you have a bad soul Kevin Taylor ndade e wudi me Avraham atem wo ye video na wo patch wo say omo hwe Avraham bin Moshe mawo na wo person ma me 2 hours e wo TV so ampa ma me 2 hours ebi no adwene say e bia na Kevin Taylor tua meka daddy yansan contract bi otua meka na emum osi adwuma pa meye se de mi bia mbebu no nene no o ma me 2 hours e wo Loud Silence TV sa time ne kra no na sebio ahokyere de wo ba bia na TV ni tua kra no na ye den e de ama Kevin Taylor o de me to TV no so me Brazil fans man no am se bia ebedru abato ya na ebia NDC for amani sika wode atua ntime maboa ne TV station ne pen medi menim de medi menim nyam ene me nyansa medi kwata TV lechi odidi matem Kevin me ya wo me nko a o me nwo wiye and you can say whatever you say but wo won to me mumidi yes wonim say me mabeboa wo TV station ne pen Kevin Taylor wo start na brofo na wo kan eye me na me ye video ena me ka say Kevin Taylor wo be katwi ya katwi na mamefo ne nti ase ena be start twi tobo wache usa usa why atendie de anyare atendie yemfa ntiti nipa yenka nkyere mmadwemba me say oba the logical reason a Kevin Taylor me de nyansa be gwa o simple won say melusu beef da daddy o mi obi antumi mi o wonim de ntia me de nokora nanam Kevin and obete so Avraham ben Moshe ni introduction we no or the prapra kwem na oba kan sam no o se afiri o hia Kevin Taylor se Kevin Taylor se o ye bema so didi ono mo nkwan se Kevin Taylor nye comedian se Kevin Taylor onye dirty se Kevin Taylor na dwen no esisi so pepepe Avraham sane o kan sam a o fa ye o no ebusua amafu kiremu a Cheddar no musuma no because Kevin Taylor respond ya wo crowd ya professional journalist ke journalism tantan bi away ke journalism tantan kwasia aboa we Jimmy tribalism Jimmy sam kwa na de platform ne so o de ba me so Kevin me se me nko attend the level no be kire wunyansa o se Cheddar ye kronfo Cheddar ye otorofo na Cheddar na yire po nyini ni ba cho Cheddar yire o your classmate da ben na Cheddar yire e be ka cho so nyini ni Kevin Taylor Cheddar bodi me Cheddar obo wudi in any of his interview me jai the chili wo Cheddar be waste time wo Kevin Taylor ho wo David enye wo love ni Cheddar kra e na me say o si wo ye awi me di nachi enti for proof bra I'm also daring you for proof ba ko bra e say Cheddar is a thief and a liar Kevin Taylor metro challenge the amount Kevin Taylor
You are not an example to the youth of this country. Whoa, you are not an example. A man for a better program for comic relief. So we need one. Show me one thing you've done for this country called Ghana. Me two borehole at the Ama Abesewafo. What's your brochure na one no and penning some and some Cassia Kevin Taylor. Me say me throw challenges some more you also ya bema ya bepe. Me say you kwasia, you abua, you were Jimmy Flynn, logical reasoning, ube jane. After the member no did me matem. Member Kevin Taylor, I will never speak against your wife. I will never speak against your children. I will not follow you and speak against John Dramani Mahama. Sabe ya kwasia. Me the attack never call John Mahama so. That is what you people do. Me nyasa kwasia de na ya wo ye ni bida Kevin Taylor. I am smarter. I am wiser than you. Kevin Taylor. Me uche me 2 hours ewo with TV so. You Kevin Taylor. I will never even grant you an interview on my TikTok page. What do you mean? You are dirty. When you kasa ye fin, you are not an example to the youth. And I say, Cheddar ye cron for, mommy, one proof I'm daring you. Give us one proof. The reason why Cheddar is a thief. Never journey NDC. Number 2, we ye bema, ye konto kwa, and kote to krum ni memasem. Bragana, ni enfexe Ghana. Ube jane. Say me ma wote se preku. Ampa, ya women kwa, mi ya unye. Me maya nine. Magu biaka ho. Ma menche wade bi. Kevin, ma ka kire wadwini so a. O kasa te sa abofra. Edu be so kire se NDC ni bia wawu bebre bia ne wagimi. Kevin, NDC party no. Eni wabusuem. Obi ene wawu nkwada bebre. Da be na awo ye bone. Me ya wo menko a o ntimi nwuwie. Ma kire wunyansa rough. Me bam cho John Dramani Mahama. Ne maya sen Kevin Taylor. Me nim se wunnim nyansa sa. John Wesley mami or 19 John Wesley and the 15th born. I no be ye busianity. Memaya 9 beautiful and amazing children. Mesa will be waka ho. Kevin, why dream sa? O ye video for Samoa Jana ho. O chantro and me beti woto. Ubuafu. O say now ye sports journalist. Fact ya wo de ba Samoa Jana ho nyina no. Me nye no kre. And I'm here video say no next time. Ya will research ye. Ya research ye answer wa ba bontene. Ubuafu. Ube didi sa akodi atem. Na me se there be ya nye ne sa. O pesa wo kire say obi ni NDC a oni munyansa. Kevin Taylor pa. Kevin, oni munyansa so na wan. Una be kire obi party or supporting. Me da se se wo twa